لچند نافچین جدا ین عفرینی چکداران چار مال و دکانین ولاتین کرد دستسر کرنه دستانی نسر فروتنه و 354 دارین زیتونانجی برینه. چکداره کی گروپا جبهه شامیه دکان ولاتی کرد کو خلک گنده بادن لیه لسر ری عفرین و راجو دستسر کرو به $10,500 فروت چکداره کی دن و چکداره دن جبهه الشامية لطاقة أشرفية العفرينة دخانية كردكي خلق جندي باصوفانة لنافشة شروا دستسركر وحرخانيك $7 فروتة چكدارة كيدن جافقانية كتايبات جعفرينة كو ما خواست امناف اشکره بکن لیسته که بنیرن گله کی گرینگن هونی ببینن لیسته که ناوین جنین کرد او جنین کو زندانین گروپین چکدارین اپوزیسیون سوریده لعفرینه هاتنا به محکمه هاتنا جزا کرن و جداره او لیسته جرودا برشاند اویا کمین جاره و او لیسته بلاو ببه یک جوان بعیدامه بدار فکرنی هاتیه جزا کرن بنيرن ليستا چت بيشه يك جوان كسان كوثر حمادية جبين سالان و زندان دا گرتية بدار فكرني هاتية جزا كرن ليلى يوسف او جبين سالان و زندان دا ب 15 سالان هاتية جزا كرن ميديا اولاشي 3 سالن زندان دا ب 12 سالان هاتية جزا كرن امينه بكر سلطان 2 سالن زندان دا گرتية او جي ب 10 سالان هاتية جزا كرن نورا سيدو 2 سالن قرتية ب8 سالان هاتية جزا كرن فاطمة خليل عثمان 4 سالن زندانين چکداران دا قرتية او جيب 7 سالان هاتية جزا كرن إيمان خالد كنجو اف 3 سالن قرتية 7 سالان هاتية جزا كرن غزالة سلمي او جي 3 سالن قرتية زندان دايا 7 سال جزا لي هاتنا برين خالد فوزي جسه سالان بعد زندان چکدارین اپوزیسیون سوریه العفرینه او جیب 7 سالان هاتیه جزا کرن میرحا سیدو اف 6 سالن کرتیه میرحا جی چکداران حتی نها حکم لی نبرینه یعنی حتی نها کس نزانه جزای وچ قاسه العفرینه هر بحث عفرینه لكن العفرینه تشتك جبن بيكرنين جروبين چکدار بيبار نمانه يعني وان جروبان بن بيكرن المزن العفريني كرنا دكنجي نخلق نمال نملك ندار نبر نجي جنين عفريني جوان بن بيكرنان رزقار بون جا ادار 2018 و يعني دما كدا عفرين هاتا داغير كرن حتى سال 2023 سال درباس بوي در دور 1100 جنين كرد العفريني آلية چکدارين اپوزيسيون سوري و هاتو بنا رواندن جوان 82 جن لسر دست چکداران هاتو بنا گشتن